Hoş, assalamu alaikum, cemaatun selamamısızlar. Kağıttan çıkan adamlarga anda yol açıp ötəriz. Mana Ahmetbek'ten çıkandağı yol. Şonan kelip durup, bulcağa kelip Kılpatoğa kirbeysler. Kılpatoğa kirbeysler mana jeden tosip koyduk. Bulcaktan öydü qarab жүрүp mana o ballar işlep жатқан qarab şundayga çıkıp ketет. O koltuk organdan keyin traktın arcadan kelip mana kırdan kelip onda kırda bir bola turбайбы. Şundan ötөт дагы. Мына колтук келет. Şu koltuktan жол кошуп койдук. Şu жака айдайсыздар малды. Малдын алдынан бирөө алдыңыраак келип, малды бияка буруп айдаш керек. Кылпотого кирсе, Кылпотодо жол жок. Малыңыздар учуп өлөт, же болбосо үстүн таш кулап басып өтүрөт. Мына азаматтар аяктан жол салып койдулар.